Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Dakes nga angin. Tampok itangal daw iti pannapigas hangga sa timortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Apok! Ay, ulas! Apay apong, At dakar na biyak dita parangan. Umay ka, takitaan no am-amom. karkar na anabiyag. Wan, umay kan Sige, inakitaan apong. Duata! Saklangan. Ha? Ang mga noan nyakit din tinakitam. Dito'y kayo lang o nagtibalay apong. Angam amangan no gabuan na ka. At damot to'y palsuot ko. Ay na, agamakak. Amukmakit ya kabailan Nicolas Dayjay. No bilang tadakas ti panggap na. Imbag, tanamati ka. Iti imbaga tinlaad a parswa. Anang sabat kanyak dito'y parangan nyo. Ha? Asino ka? Kalanglangad dagiti agbibiyag iti naggapwak a planeta. Di ka agindi di mo. Ha? Naglibasak. Ijay planeta tayo. Kunak tumit. Akapadak da ito'y anabiyag. Agmauyong itan, ti didyusen dagiti angin, amang sapsapol kanyak. Ngamsaan dakon na masapulan, gaputa, impultit nak tidakos nga angin, kat dito'y daga, tilimsutak. Asino ka? Siyak ni Uraray. Amamunak. Ha? Anya apuli tinagtaudam? Noan niya, akita ti angin, timba kakitay. Iso tinagtaudak, apuli. Kastagayam. Ket, anya ti planom ita, tadakan dito'y dagaan na kaibaunak. Noan niya, ti misyon mo ditoy. Iso ba't ti misyon ko? Dakosak nga angin. Kat si kamot, nasaya at nga angin. Iti sabali asarita. Makay ayo nga ayam moom. Kan makapabwisit nga ayam moom. Agdumata iti payod. Kulas. Saan ka ama ikari dito'y daga, Uraray? Awan karbangam. Amang parit iti asinuman amayat. Amakipagnaw ditoy. At dakarbangak amang paksyat kadagiti dakas ti panggap na. Aganggan na dito'y, Uraray. Anya. Katangay dakas ti panggap mo. Agkabusor tangarod. Kasta ti kayat ko. Kalabadan na. Iti kasta aginjoyak mat. Kasta ti kayat ko. Ti makirangat. Iti putot ti kabusor. Ti pulimi. Anya nga tan ti mapaspasamak. Ay kaslag bagyaw. Amok adito'y lang ti handay tang angin. Ipasimuda agnati ka dati saan anasayaat. Amapaspasabak di tarwar. Ay agpaliwak. Uray no imbaga Nicolas asa anak arumar. Ilukib ko tiri daw kat agpaliwak. Ha? Nagpigsa ti angin di tarwar. Ay. Di magtiganggan na at anak kasaritak itay. Ay, inan-ano na nga tan Nicolas. Ay, sana mapalin na ito'y. Jak bay-bayan Nicolas. Dakas nga angin ti adda dito'y apong bubod. Iso, kimapsutak. Inan-ano na ka? Apong, agsubli ka iti unag ti balay. Agpaggad kalakit di. Tulungan ka, Apok. Saan apong? Kabailak na ito'y. Agsubli ka di tabalay, kat irikap mo, tiri daw. Angam, makita kat
kaslawan pigsam. Taddain naramat na apan nakabalin. Nga iso ti kaslan nangigup iti pigsak apon. Ngem kabailak. Agsubsublin ti pigsak. Ha? Di kan agdadaol iti oras mo apong. Agsublikan iti unag ti balay. Sakbay nga aggaraw manan ni uraray. Agda maangot ko ang nabangsit. Adday tan ti dakas nga angin apong. Ha? Agsublikan iti balay. Ay! Hula! Apong bobot! Balot kon, tinaata na ako. Saan karukatan, agiga iti ka umanugot, iti kayat ko, ang mapasama. Awan gaway ni apong bobot! Palubusa mon! Katsak lang ti sangwam! Awan, didundog ka sa doon. Didundog, parang didundog, kayat ko. Saan? Ala, kapnog patas. Para bidong tibag padak, kapnurok atak mo tadilaan, anabiyag. Saan? Sige, kaya tayo ngarudan day jay. Saan kayo niyag kita itis kano man na? Saan mamaya tayo ni apong bobot? Apay nga eh. Awan pigsak. Alipok! Ang kurang tiyagin sa tiunan ko. Yung saan na mabalin. Laptak ni uraray. Ay! Dito yan. Ipopok ka dito'y. Ayan, dagiti napagbalin ko. Apasurot ko. Iti kadak dito'y daga. Adoan nalulok mga babae. Tila nga kibaba apaset ti bagida. Tiya dabong na. Na, mayat ti panagsalsala da kasla. Adarik-rikoson da. Ala, makipagrambak ka kadakwada. Sublyak Nicolas. Ora, ha? Kinata nagpukaw ni Uraray. Adapan nakabalin na akas kan Nicolas. Ay, naglilinyan dagiti kimuribot a babae. Nga masidag kanyak. Ay, salbag, awan ti paglisyak. Ay, Oh my God! Salata! Oh my God! ay, anay ko! Huyodan na kon! Isa nakasumurot ka na kayo! Ibatanak! Ay, Basta, Ay! kayat me. Ay, no baban. Bueno, agad-gad de kayat me. Saan ka di kakadwa? Wan. sino kayo? Anya't aramigan nyo kanya! Awanan ti pan nakabalin mo. Inigupan ti pan nakabalin ti dakes nga hangin. Basta ti amom. Saan kan nga ginlalaing. Anya talaga ti gagaram dito'y daga. Uraray. Apay nga agrunong ka iti biktima nga agbalin a pasurot mo. Naingat ti bilin ti Pangulo mi nga oposisyon. Ijay nagtawdan ta alubong. Tangay marigatan kami nga agpaado ijay. Dito'y tinapanunot na apagpaaduan mi. Ngam tirigat na. Saan kami basta makapaado? Gaputa pasig kami. Abalaki. Ha? Kat nasaya at launay. Tadamot laangan na biktimak alalaki. Nga oray naglaad. Jay kadwam ngagnagan iti bobod. Anya? Dahil jayon ti agbalin apuunan. Iso ti mangitid iti ado apule. Babaon kadag iti pasig. Akim mo ribot ababae anatiliw ko. Kayat mo asawen. Agpaado kayo iti puli dito'y daga. Wan, kat dayjay lakay bobod ti maramat alalaki.
numayarig iti panagmula. Dayjay abobod ti mangitukit iti bukal iti pagmulaan. Nagasat talakay. Ado ti atiwon na. Saan ang mapasamak dayta? Anya, awan ti maramidam kulas. Kaasyan yun ni apong ko. Lakayon dayjay. Awan gaway nan. Dinan ka ba ilang ti ipaaramid yukan kwa na? Babaan ti panakabalin ti dakas nga angin. May kan iti na isang sangayan na kirad wano kinapigsa. Kabaulan na dayjay kulas. Kaputa may kan iti na dito makinapigsa. Babaan ti dakas nga angin. Arya, buboy! Arya! Tira! Salbag! Apay ngay, naidom-dom at marikrik-nak. Mariknak hanapigsak. Kan kasla, hay! Nagsublit kinakabanwag ko. Anya pa'y laturayang bubod! Ha? Nagasat ka, anaikan iti kastagon daway. Dagi ti daddo madita. Makaibal-balunan danay ta nga ramid. Gapo iti kinadursok da. Ne, Si kamutan, anya pa'y lator orayam. Agbalin ka kaslaman na tor akawitan. Saan apong? ha? Di mo itulok nga iturayan nakatidakas nga angin. Tira! Kulas! Ay, Di mo itulok apong. Saan? ha? Ay, salbag! Marigata nak amang kontrol itiriknak. Ang emusto ni Kulas. Saan nakapa iturayan? Ay, umayak di tayan mo, Kulas! Naimbag ta na ikagumak tili mapsot iti bilag dayjay nga uraray. Nakapsutak unay. Jack na pakadaan ti bilag ti dakas nga angin. Iso ada ito eh. Kasla na uyos ti amin apigsak apong. Ah, Awan na aramidak idiin nala na ka. aguray ka. Ay, hantay medalyon mo. Dayta ti parikot ko itay paylaeng. Saan ko ang malagip? No sa dino ti nakaibatsak. Ang mga ninala ni uraray. Jak amo apong. Ngam saan abasta ikatan ti sa bali iti tangad ko dayjay. Masiguradok. Siyak mismo tinangikat. Katjak na isubli. Apong. Nagbali na kon ama naglilipat. Saan? Di mo itulok. Ay, sa pulak di medalyon mo. Agpagad ka Sa apong. pulak nga ron. Patsek aday jay. Tiga po na. No apay akinabaylan na kaapi na kapsot. Ti pasurot ti dakis nga angin. Duwata amang sapul apong. Ay, aguray ka. Kinunam asikala ang ti mabali na makaikat di tatangad mo. Iti dayja a medalyon. Uwan apong. Kinunampay itaya nagbalin ka managlilipat. Uwan apong. Apay ka di. Apay ngay. Ari ka pamatan ti entero abagik. Talaga managlilipat kan. Daytoy man ti medalyon mo. Putak. Waan. Nakair-iro ti panagpet-pet mo. Mala. Isingkaw mo ni titangad mo. Apong. Kasladyak pa'y kit di maingatod dagiti imak. Sige. Ikwintas mo. Dinto mapasamak ti kayat ti Pangulo yo, uraray. Kasta ti kunam, ngam no adapan nakabalin mo, adamat pan nakabalin ko, agduelo ta. Nakarit ka ha? Awan gayam ti kabutang mo. Ta sino ko ba ti kabutan ko? Amumbat, no kasano ti kinabilag ti puwersa, ti dakos nga angin. Di kayo ito agbaligi iti dakas apanggapyo dito'y daga. Ah!
anak bangla ti alipok ko. Akar mo ka, di power ko. Uray sa dino ti sumpukam. Saan ka makalisi, uraray? Sige, magipuyot ka pa iti angin nga agbalin nga alipugpog. Kita kluan niya ti pagbanagan, ti binitbit ko at tao. Ibatanak, apo, uraray. Maragrag to'y si Kukon. Nairamraman nak iti laban. Anya, masikukan, Borjana. Katbuyong monsamot, dayta. Saan? Dakkel nga alutiit. Ay, dakkalan to'y kasla alutiit, idi. Masikugak, uraray. Sige, excuse ka. Idiso ka nga rodan. Natiliw ka matlangan. Alipugpog! Addakan iti unag tinagbalisungsong hangin. Sige! Ipan mo iti adayo-day taalakyan, alipugpog. Ipan mo iti lugar, asan ang makasubli iti nagapuan na. Tiboksit ko, hanay. Nagsakit. Ah! Ha? Ti babaeng agnagan iti Borjana. Aganaksan. Aganakaksan. Tulungan da. Ay, agyamanak. Agyaman at tinulungan dak. Agsublikan iti sigud a kinataom. Borjana. Nyaklaim pagarup. Angin lagayam tim pagarup ko si Kuko. Saan mat kaya matao? Dakes nga angin, basang. Agasem. Oray lang makapatali mo daw tinaibulos nga angin. Manipon iti boksit mo. Itay inurasyonan na ka Nicolas. Wen nga rod. Nakaginawa kiti husto ita. Wala. Nakapasngaw kan. Isaruno tayo mat apasngawan dagiti padam aboy ongan. Tapno makapagkukuyog kayon nga agawid kadagiti babalayo. Ayabam ida dituyan apong bubod. Umay kamin! Hay! May salakid day ko. Imasidagdan. Iso apas ngawam idan apok. Tapno umpos matan dagiti timam buraboksit da. Ditan gagayem tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nagigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon Kirby Riliera. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!